Bakwethu siyamukelana kuhlelo lwethu lamaviki wonke buza iBhayibheli likuphendule. Olamukela ngentokozo umfundisi uEsindlovu, ngiphahlwe zimpofu ezimbili njengamaviki wonke uOP lo CK. Ngizacela ubana balamukele bafundisi. Siyabonga mfundisi, salibonani balaleli. Siyalamukela njalo kuhlelo lwethu buza iBhayibheli likuphendule. Okhuluma umfundisi umpofu CK. Salibonani balaleli, siyathokoza ukuhlangana njalo kuleli iviki ukuba sifunde ilizwi likaThixo sindawonye. Sengathi uThixo angasiphathisa aqhubekele phambili esichasisela esiphalamandla ukulalela ilizwi lakhe. Umfundisi OP Mpofu, siyabonga. Siyabonga bafundisi, siyabonga balaleli. Sikhangela incwadi kaSambulo, incwadi emangalisayo elesithembiso. Kuthenjiswa isibusiso ofundayo, lozwayo, logcina amazwi encwadi kaSambulo, isithembiso esimangalisayo. Bafundisi, kasingeneni phakathi kwale indaba. Singakangeni balaleli, vumani ukuthi ngitsho engikutsho maviki wonke silogwalo oluqhakatheke kakhulu olukhuluma ngembali yomhlaba lokuphela kwayo. Incwadi ebizwa kuthiwa yiGreat Controversy. Lolu gwalo lolu ngalubamba ngezandla uzulubeka phansi. Silalo njalo ngesindebele impikiswano enkulu phakathi kukaKristu loSathane. Liyakuchasisela ngezehlakalo zensuku zokugcina. Bafundisi, kasingeneni endaweni kaSambulo. Kanje sikhangela isahluko sesingaki namhlanje? Silokho sisesahlukweni sesine. Isahluko sesine. Kasikhangele amavesi, sikhuluma mhlawumbe mfundisi OBC sithungamele ukuthi namhlanje sikhuluma ngani, sizame ukubana siqalele khonapho. Siyabonga, sinanzelela ukuthi evikini eliphelileyo besithinta ngendaba yabadala bebandla abangamachumi amabili lanye, ama-24 elders. Sakuveza ke kubana ngabantu abasuswe lapha emhlabeni. Bekuhle ukuphinda. Abancedisana lo Jesu khona le kuthebanekeli lasezulwini. So saveza njalo ukuthi usahluko ngu4 ugcizelela uNkulunkulu uBaba ehlezi esihlalweni sakhe. Njalo usingenisa embonweni omutsha. Yikho esigcine khona iviki eliphelileyo. So namhlanje ke siyaqhubeka. Sifisa ukuthi ke sikhangele kabanzi ngendaba ezinti eziyisikhombisa. So ngizasungula lapha ngokuthi ngibale kuSambulo ngu4 evesini ngelika 5. Ithi yona iBhayibheli esihlalweni sobukhosi kwaba lokuphazima kombane, lokundindizela kanye lokukhwaza kwezulu. Phambi kwesihlalo sobukhosi kwakuvutha izibane eziyisikhombisa. Lezi zingomoya abayisikhombisa bakaNkulunkulu. So lapha sifisa ukuthi sikhangele izinto eziyisikhombisa ezibizwa njalo kuthiwa zingomoya abayisikhombisa. Sinanzelele futhi ukuthi sathinta indaba eyokuthi kuncwadi kaSambulo enxa ungakayikhatshana mfundisi, angithi uyizibane kube izinto, izibane ziphakathi kwezinto. Izibane ziphakathi kwezinto ezivuthayo. Ziyabe zivutha umlilo ngokuphela. Ziyabe zivutha umlilo ngokuphela. Siyabonga kucace kakuhle. Siyabonga kakhulu. So bengifisa ukuthi ngigcizelele lapha ukuthi saveza ukuthi encwadini kaSambulo lapha inamba le usikhombisa imelele ukuphelela. Sikubambe khonokho. So ngizafisa ukuthi sikhangele ukuthi khathi izinto lezi eziyisikhombisa, izibane lezi eziyisikhombisa ezivuthayo okuthiwa zingomoya abayisikhombisa kuyini. Yikho esifisa ukuthi sikuthinte. Incwadi ekaZakhariya lapha iyasincedisa. Singabala uZakhariya ngu4 sisukele evesini lika 2 sisiya phambili. Ithi yona yangibuza yathi, ubonani na? Ngaphendula ngathi ngibona uluthi lwesibane olwenziwe ngokugcweleyo ngegolide. Lulomganu phezulu lezibane eziyisikhombisa, lezimbobo zezibane eziyisikhombisa. Njalo kulezihlahla zama-oliva ezimbili eduze kwalo, esinye ngakwesokunene komganu, esinye ngakwesokhohlo. Ngayibuza ingilosi eyayikhuluma lami ngathi, kuyini lokho Nkosi yami? Yaphendula yathi, kawukwazi ukuthi yizinto bani lezi na? Ngathi hatshi Nkosi yami. Verse 6 yasisithi kimi, nanti ilizwi likaThixo kuZerubhabheli, hatshi ngempi kumbe ngamandla, kodwa ngomoya wami kutsho uThixo uSomandla.
so lapha kuyabonakala njalo izibane eziyisikhombisa njengalezi ezibonakala lapha okuthiwa zingomoya abayisikhombisa so nxa umprofeti kaNkulunkulu wayebuza watshela ukuthi wayebuza kathi izinto lezi isikhombisa engizibonayo kuyini wasechasisela ukuthi hayi umsebenzi wami kawuyikwenziwa ngamandla la ngempi kodwa uzakwenziwa ngomoya wami so ngezinye indlela ingilosi yayimchasisela umprofeti ukuthi izinto lezi eziyisikhombisa ozibonileyo zimele umoya oyingcwele ngokuphelela kwakhe so izinto eziyisikhombisa lezi okuthiwa zingomoya abayisikhombisa ezivuthayo sivezele ukuthi zimele umoya oyingcwele ngokuphelela kwakhe okwenza ukuthi imoya eyisikhombisa ngumoya oyingcwele ngokuphelela kwakhe kasomoya eyisikhombisa kayisiyo moya eminingi hatshi kodwa kusivezele ukuthi umoya oyingcwele uphelele ngesikhiwa singathina is perfect umoya oyingcwele uphelele yikho kuvezwayo lapha ngingagcizelela njalo kubana umoya oyingcwele ungamafutha kumbe ioil evuthisa lezi zibane njalo nguye ovuthisa ibandla nguyonika ibandla amandla okubana ibandla lifeze uthumo lwalo njalo siyananzela futhi ukuthi indaba le ezinto eziyisikhombisa siyayithola kuTestament elidala njalo kuThebangeli zazikhona lezi zinto eziyisikhombisa ezimelele ukuphelela kukamoya oyingcwele so kayisiyo ndaba eqala kuSambulo kuTestament elidala kuThebangeli kwakukhona izinto eziyisikhombisa ezazile oil ezivuthisayo zimele umoya oyingcwele ongumlilo webandla ovuthisa ibandla onika ibandla ukwe amandla okufeza kumbe ukugcwalisa uthumo lwalo. Siyabonga mfundisi, ngabona sizakhangela kabanzi umoya oyingcwele kakhulu ngoba indima yakhe la lokho kumele akwenze ebandleni bonani kuqhakathekile inkulu. Yes mfundisi, CK ungathini bonani sesisizama ukuthi sigqilise imkhumbulo yethu khonapho sithone sikhuba kancane ngomoya oyingcwele ngubani kanti umoya oyingcwele lo esikhuluma ngaye? Ngiyabonga mfundisi. Umoya oyingcwele lo esikhuluma ngaye sizafunda eBhayibhelini encwadini yabaseKorinte bakuqala sahluko sesibili esingeni ka10 usiya kwelika 12 siphinde sifunde njalo kwabaseRoma ngo8 ivesi ngelika 15 16 26 lo 27 siyefunda futhi kuJohane ngo14 ivesi ngelika 26 kodwa ke ngingakafundi mfundisi ngithanda ukubeka ngalindlela ukuthi umoya oyingcwele unguNkulunkulu. Ungafunda kuGenesis iBhayibheli yakutshela ukuthi ekuqaleni uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba. Umhlaba wawungela simo kodwa umoya kaNkulunkulu wawuhamba phezulu kwamanzi. So ke umoya oyingcwele nguNkulunkulu ulesimilo njengoba ke uNkulunkulu Baba lo uNkulunkulu Indodana belaso isimilo. Siyabonga. So ke nxa sengigcizelela ke ngamavesi ke lapha mfundisi ke ngifuna ukubana ke abalaleli bangilandelele kakuhle ukuthi ufunda wonke mfundisi ufuna bazi ngizafunda amabili la waseKorinte lelika John njengoba wabizile bazazibalela bonke ukwenza ukuthi bananzelele ukuthi umoya oyingcwele ulesimilo ungumuntu njengoNkulunkulu. WabaseKorinte bakuqala ngo2 ivesi ngelika 10 usiya kwelika 12 iBhayibheli lithi lona ke uNkulunkulu usambulele thina lokhu ngomoya ngoba umoya uhlolisisa konke yebo lezinto ezizikileyo zikaNkulunkulu. Ngubani ebantwini owazi imicabango yomuntu ngaphandle komoya womuntu okuyena ngokunjalo okukaNkulunkulu kakwaziwa umuntu kuphela umoya kaNkulunkulu. Thina kasamukelanga umoya womhlaba kodwa ke semukele umoya ovela kuNkulunkulu ukuze sikwazi esikuphiwa ngesihle uNkulunkulu. So ke kusiyavezelwa lapha ukubana ke umoya oyingcwele unengqondo uyacabanga ngendlela umuntu acabanga ngayo futhi uzudlule khonapho ngoba wona umoya oyingcwele yiwo osicasiselayo ngokufihlakeleyo kukaNkulunkulu. So ke sicizelela ke ukubana ke ulesimilo esifanana lesimilo sikaNkulunkulu Baba lesikaNkulunkulu umoya oyingcwele. uJohane ngo14 ivesi ngelika 26 yiyo engifuna ukubana ke ngicine ngayo yabaseRoma ngizi kuyibala leyo bazazibalela abalaleli njengoba ke ngibatshelile ukuthi nguRoma 8 verse 15 16 26 lo 27 lapha ngizafunda uJohane ngo14 ivesi ngelika 26 iBhayibheli lithi lona ke kodwa umsizi umoya ongcwele aza kumthumela uBaba ebizweni lami
yena uza kulifundisa zonke izinto alikhumbuze konke engakutshoyo kini. So ke lokho kusivezela ukuthi umoya oyingcwele umuntu uyacabanga, uyasincedisa uze ucizelele lokusikhumbuza izinto esiyabe sizilibele. Undise enxa yabanye ngathi ngumuntu bazasala bengezwe ukuthi utheni. Alright. Ngiyakwazi ukuthi izinto ezinzima lezi. Kulungile mfundisi. Kodwa ke mbonani nxa ungasincedisa ukwazi ukuthi mhlambe vele akubalekeleki ukuthi ubuNkulunkulu. Alright. Izigaba ezintathu. Siyabonga mfundisi. Baba, Indodana nomoya oyingcwele. Uyingxenye yobuNkulunkulu obudala. Yebo ukuthi ngathi ngumuntu abantu bacabanga umuntu njengompofu londlovu. Alright. Kodwa sikhuluma ngoNkulunkulu la. Ungafuna ukuyelula kancane. Ngifuna ukuyelula kancane khonapho. Yikho even nxa sesiya kuGenesis 1:26. uNkulunkulu uthena ke asenze umuntu ngomfanekiso wethu ukuzenze njani asifuze. uNkulunkulu ubaba ekhuluma loNkulunkulu indodana loNkulunkulu umoya oyingcwele. So ke uNkulunkulu esimkhonzayo munye kodwa utholakala eseziqwini zabantu abathathu, uNkulunkulu ubaba indodana lomoya oyingcwele. Siyabonga mfundisi. Mbona sizayo lokho esijula. Mhlawumbe khona abanye abathi ngiyakubamba umlomo. Abathi ngumoya nje. Yeah. Kuthiwa umoya. Nxa besithi umoya baphonga ukuthi umoya savunguzane. Ngibona ngathi khonapho yikho lapho esifisa ukuthi sehlukanise khona. Nxa kuleba lesecurity person, leba lesecurity force. Umoya ingcwele singathina ngesikhiwa iperson ngesindebeni nxa usithi umuntu akusehlukanisi kuhle. Uthi kuthiwa ipersonal being. Asosavunguzane esingathi thina ngesindebele yilutho oluthile kumbe kuphonga kuba ngamandla athile into engaphiliyo. So umoya ingcwele kasosavunguzane, kasomoya ovunguzayo. Xa singakubeka ngaleyo ndlela unguNkulunkulu njengoba ubaba le ndodana bengobani benguNkulunkulu. So nxa siveza lapho ukuthi umoya ingcwele ulengqondo ngobunye bobufakazi esibuthole eBhayibhelini ukuthi umoya ingcwele kasosavunguzane ngoba isavunguzane asilangqondo kunjani into yes. Mfundisi sincedise angithi lina liyafunda indimi zendulo uthiwa yini njalo kwehlukana njani? NgesiGreek uthiwa yini umoya ingcwele? NgesiGreek umoya ingcwele kubizwa kuthiwa ngunyuma. Ibala elithi nyuma. Njalo ibala leli lingaveza izinto eziningi. Kodwa eBhayibhelini amabala eBhayibheli umutsho wawo uya ngokuthi lisetshenziswe ngani. So igama leli lithi nyuma nxa lisetshenziswa kumoya ingcwele kalikhulumi ngomoya isavunguzane kodwa likhuluma ngoNkulunkulu oyisiqu sesithathu esobuNkulunkulu. Uyiphathi uyingcenye yobuNkulunkulu yobuthathu bukaNkulunkulu. UNkulunkulu opheleleyo. Kunjalo nxa sisiya phambili kuzavela futhi khona eBhayibhelini ukuthi even leBhayibheli liyakuveza ngempela ukuthi umoya ingcwele nguNkulunkulu ngokugcweleyo. Ngela singalikhonyeli njengenkomo yomdaka mfundisi. Siyabonga. So nxa sisiya phambili lapha siyabona futhi sesibona ukuthi umoya ingcwele ulengqondo. Kuyini futhi okunye ongasincedisa ukuthi sibone ukuthi umoya ingcwele nguNkulunkulu is a personal being ngesikhiwa. Usingabala abaseFesu 4 ivesi ngelika 30. Ithi yona iBhayibheli njalo lingamdabukisi umoya ongcwele kaNkulunkulu. Elabe kwangaye uphawu kuze kube lusuku lokuhlengwa. Siyabona udabukisa kwenzani. Sijibona lapho ukuthi umoya ingcwele ulemizwa uyacunuka kunjalo. So umoya ingcwele uthi singamcunuli ilitshe ngeke licunuke. Isavunguzane ngeke sicunuke njalo. So umoya ingcwele uthi uyacunuka kuthi ukuthi ulengqondo kuthi ulemizwa njalo. So singamphatha kubi ngokube lokho simphikisa simhlamukela uyadabuka uyacunuka. Kodwa mfundisi nxa ukhuluma kuyakhanda ingqondo zethu zifitshane kakhulu entweni lezi. Kunjalo. Ngoba nxa uzama ukufaka emfanekisweni wengqondo kunjalo. Njalo futhi njengoba usitsho angithi yena uyaba khona indawo zonke ngasikhathi sinye kunjalo. Yinto eqeda umuntu ingqondo kakhulu. Enye ivesi singayibala nguRoma 15:30. Iyasivezela futhi umoya ingcwele ulothando. So ungabona umoya ingcwele elengqondo umbone elemizwa kuthi uthi asonto. Hayi kodwa nguNkulunkulu. Khonokho mfundisi angithi kukhona kundodana la kubaba. Kunjalo. Basikhuluma ngakho. Kunjalo kakhulu. So indodana lo baba balengqondo balomnakano njalo balemizwa bangathukuthela bangathanda bangadana ngendlela esiyenza ngayo thina. Mhlawumbe mfundi ngakakuchiyi ukuthi kungani abanye abantu becabanga ukuthi umoya ingcwele ngumoya nje. Kungaba ukungazwisisi kungaba yini yazi ukuthi yasichasisela
kodwa kuyini okwenza izonto ukuthi umoya ufikelwe ngumoya umoya umbuzo oqhathe kakhulu lo Yeah. kufana lokuthi ukwenza ukuthi siwuphendule kuhle kufana lokuthi abantu nxa besizwa kuthiwa uJesu yindodana khonokho abanye kwenza babona ngathi uJesu wayengekho ekuqaliseni kuthi ukuthi umncane kulo baba bakufananise lathi lamadodana oh yes kukanti uNkulunkulu abafunda into lezi bathi uNkulunkulu ibizo lakhe liveza umsebenzi wakhe kaliveza isimo sakhe so nxa kuthiwa uJesu yindodana akuthi ukuthi uJesu umncane kuveza umsebenzi awenza ecebeni losindiso so umoya oyingcwele nxa kuthiwa ngumoya oyingcwele akuthi ukuthi yisavunguzane kuthi ukuthi wenza umsebenzi usebenza lengaphakathi zethu esingaziboniyo yikho la esingeke sambona ngamehlo owakhathesi yikho kuthiwa ngumoya oyingcwele ngoba usebenza lezi inhliziyo zethu njalo bakhona ezindaweni zonke njani ngasikhathi sinye so igama lokuthi umoya oyingcwele liveza umsebenzi kamoya oyingcwele kaliveza isimo sakhe njengokuthi uyisavunguzane iqatha mfundisi yona le iqatha yehlukanisa imbambo longogo kunjalo ukuthi kuvezwa umsebenzi wakhe kakhulu nxa ukhuluma kanjalo ngikhumbula uJesu ekhuluma loNikodima uthi umoya uyezwa umolayo kunjalo kodwa ubone kunjalo ubona umuntu okade isigebenga esiguqukile kunjalo umsebenzi kamoya oyingcwele kunjalo uthi isigebenga kade sibulala abantu siguquke kunjalo silahle ubugebenga mfundisi sike ungathini ukusichasisela usiyaphambili ngomoya oyingcwele ngamandla akhe lesimo sakhe nomsebenzi wakhe ukhuluma umfundisi la ngiyabonga mfundisi umoya oyingcwele njengoba ke sechilo laphana ke umfundisi umpofu unguye umoya oyingcwele ngeofisi la ngomsebenzi wakhe kodwa ke kumele sinanzelele futhi ukuthi unamandla wokukhetha Ungakadluli mfundisi ngikhumbula abafundisi uJesu khona kulilungele ukuthi ngihambe kunjalo nxa ngingahambanga kasozabuye kunjalo ngoba usezokwenza umsebenzi wakhe ongeke wenziwe nguJesu ongeke wenziwe ngubaba so iofisi yakhe yenza ukuthi azuze lona lelo ititle lokuthi ngumoya oyingcwele siyabonga mfundisi wakhe so ke njalo ke sinanzelela ukuthi umoya oyingcwele ulamandla okukhetha njengoba ke sikubeke kuqala laphana ke into kayilamandla okukhetha uyayenza khona okufuna ukukwenza kodwa ke ungabona siba lamandla okukhetha kuthi ukuthi ulesimilo somuntu umoya oyingcwele so ngizafunda lapha kwabaseKorinte ungaye emuntwini ngoba abantu bazalahleka right ngiyakuzwa kodwa mina ukuthi uthini kulungile mfundisi wami so ngizafunda lapha kwabaseKorinte bakuqala 12 ivesi ngelika 11 ngizathinta futhi lo Luka ngo4 ivesi ngelika 18 lencwadi yemsebenzi ngo13 ivesi ngelika 2 lo 3 ukuveza ukuthi umoya oyingcwele ulamandla okukhetha sithi kapkap isikhathi singanise siyabonga mfundisi wami ivesi ngo11 lapha kusahluko sakuqala sabaseKorinte kusahluko sika 12 First Corinthians iBhayibheli lithi lona ke konke lokho kungumsebenzi walowo moya munye babela ilo la lo njengokuthanda kwakhe so ngamanye amazwi izipho lezi esilazo ezichiyeneyo njengamalunga ebandla umsebenzi kamoya oyingcwele azabela abantu ungafunda ke kuLuka lapha ke ngo4 ivesi ngelika 18 uthi yena iBhayibheli lithi lona ke lapha umoya wenkosi uphezulu kwami ngoba ingicobile ukuba ngichumayele indaba ezinhle kubayanga ingithumile ukumemezela ukukhululwa kwabathunjiweyo lokubona kwabayiziphofu lokukhulula ababandezelweyo kungumsebenzi futhi kabani kamoya oyingcwele owagcoba uJesu so ke lokhu kusivezela ke isimo sikamoya oyingcwele ukubana ke ulamandla wokunika ulamandla njalo okukhetha siyagcina ngencwadi kaMsebenzi ngo13 ivesi ngelika 2 ngelika 3 kwathi bekhonza inkosi bezila ukudla umoya ongcwele wathi ngahlukaniselani uBarnabas loSawuli ukuba baye emsebenzini engibabizele wona sebezile ke ukudla sebezile ukudla bakhuleka babeka izandla zabo phezulu kwabo babathuma so ke sikusivezela obala ukuthi umoya oyingcwele ulamandla wokukhetha ulamandla wokuthuma
njengalokhu uNkulunkulu elamandla okusithuma. Mfundisi ubala into enzima umunye uzabuza ukuthi lami ngifuna ukumuzwe ekhuluma esithi yenza lokho sincediseni bafundisi siyabonga so anti lapho wathena ngihlukanisela wabuya wakhuluma sikuchasise eBhayibhelini siyavezela ukuthi umoya engcwele yekela ngithi uNkulunkulu ngomoya engcwele uNkulunkulu ukhuluma ngendlela ezihlukeneyo kwesinye isikhathi angaziveza ephutsheni kwesinye isikhathi angakhuluma ngezehlakalo ezithile so ukukhuluma kwakhe akuthi ukuthi engeke kwazakala ilizwi limemeza so kumele sikunanzelele khona lokho uNkulunkulu uyakhuluma ngendlela ezehlukeneyo kwesinye isikhathi angakhetha ukukhuluma ngelizwi kwesinye isikhathi angakhetha ukukhuluma ngephupho kwesinye isikhathi angaveza izehlakalo nje atshengise indlela yakhe ngezehlakalo ezithile kodwa nxa imfundiso ungakadluli angithi emntwini ngiqondile ukuthi emntwini lokho esidinga umzwangedwa umoya engcwele angasebenza futhi ngomzwangedwa uvele usebenza kakhulu ngomzwangedwa ukuthi phakathi kwakho ukuthi lokho kwenza ukuqondana kunjalo asihambe mfundisi wami yabona isikhathi sethu sesingani siyabonga so ukufinqa indaba le esesiyikhulumile singathini umoya engcwele nxa elengqondo njalo nxa elemizwa nxa njalo elamandla okukhetha kuthi ukuthi nguNkulunkulu ngoba lezi zinto lathi njengabantu silazo ukuthi inyamazana kazinjani kazilazo njalo ilitshe ngekuthi lilakho lokho lesavunguzane kasinjani kasilakho ungabala futhi lapho uJohane 16 ithi kodwa yena umoya weqiniso nxa esefile uzalikhokhelela kulo lonke iqiniso so eBhayibhelini nxa ukhulunywa ngomoya engcwele akuthiwa wona kodwa kuthiwa yena ngoba umoya engcwele ngesikhiwa kulokho kuthiwa ama personal pronouns okuveza ukuthi umoya engcwele kasonto kodwa is a person ngesikhiwa ngezinye indlela asikhulumi ngesavunguzane asingeke sithi yena isavunguzane akuvumi besisona kunjalo so umoya engcwele unguNkulunkulu ngokugcweleyo ambona lesesichayazwela kunjalo sesichayazwela mfundisi ufuna ukutsho ikakhulu ngesimilo sakhe sobuNkulunkulu susithindile siyabonga enxe singabala isibonelo kumsebenzi ngu5 ivesi ngu1 sisiya ku4 indaba nje ejayelekileyo kakhulu umsebenzi ngu1 sisiya ku4 umsebenzi ngu5 ivesi ngu1 sisiya ku4 ithi yona lapha iBhayibheli indoda eyayithiwa nguAnaniya lomkayo uSafira bathengisa isiqinti sabo ngizayiqama amavesi laphana ngiye kuvesi 3 uPetro wasesithi Ananiya kungani uSathane esegabhele inhliziyo yakho usuze waqamba amanga kumoya ongcwele then ngiye phambili laphana uvesi 4 kanti besingasosenu yini singakathengiswa njalo lapho sesithengisiwe imali ibingaqondananga lani yini kuyini okubangele ukuba ucabange ukwenza into enje kawuqambelanga muntu lawo manga kodwa uwaqambele uNkulunkulu so lapha sinanzelela ukuthi kuvesi ngu3 kuthiwa baqambele amanga umoya oyingcwele kuvesi ngu4 kuthiwa baqambele amanga uNkulunkulu so kusitsho ukuthini kusitsho ukuthi uqambela amanga umoya oyingcwele yikuqambela amanga uNkulunkulu ngoba umoya oyingcwele nguNkulunkulu so Ananias loSafira baqambela ubani amanga baqambela uNkulunkulu umoya oyingcwele usingakadluli kuyo mfundisi khona apho hlushiwe Ananiya loSafira ngifuna size kithi masinye ungiqole isikhathi sami sesithini kunjalo ukuthi nxa ngiqamba amanga lapho uqale khona ukuthi lingamdabukisi umoya engcwele kunjalo kumele ngazi ukuthi umoya engcwele ngiyamdabukisa kunjalo ngiyamqambela uyathukuthela kunjalo yes so kuqathele ubana sikunanzele njalo nxa ngidabukisa umoya engcwele kumele ngibe kwathi ngidabukisa uNkulunkulu amanye amavesi singabala lapha no 1 Corinthians 3 verse 16 lo 2 Corinthians 3 verse 16 lo 17 okunye bemfithi sikuthinte singakagqibi umoya engcwele kasetshenziswa yena nguye osebenzisa abantu ngoba nguye ngubani onguNkulunkulu njalo umoya engcwele angeke ngamgcina mina kumbe imgcina emlonyeni kumbe esikhwameni kumbe ngithi mina ngihamba ngimthwele nxa ukuthi kuyathwalana nguye osengathwala mina ngoba enguNkulunkulu siyabonga mbonani isifundo esibanzi mfundisi CK isikhathi sami sesisincinyane siyabonga mfundisi uJohane ngu16 verse ngelika 13 isivezela ukuthi umoya oyingcwele ulokuhlakanipha ulolwazi lonke ngizafunda ke ngamafitshane ngokugijima lapha ithi nxa umoya weqiniso esefikile yena uza kuliholela eqinisweni lonke ngoba kayi kuzikhulumela ngokwakhe kodwa lokho akuzwayo uza kukhuluma alibikele izinto ezizayo ulolwazi lonke siyabonga ophi ukhona ufuna ukukhuluma umoya ongcwele ngezimilo zikaNkulunkulu siyabonga singahamba kuHubo ngu139 ivesi ngelika 7 siya ku10
oloba lapha uthi angingeke ngambalekela umoya engcwele ngahamba ngaphansi komhlaba ukhona ngahamba elwandle ukhona ngaze ngiye ngaso umoya engcwele ukhona endaweni zonke ngasikhathi sinye kusitsho ukuthi nxa ekhona endaweni zonke ngasikhathi sinye kuthi ungubani unguNkulunkulu amaHebheru 9 verse 14 ithi umoya engcwele ukhona kuze kube phakade thina abantu siyafa thina abantu ngeke saba khona endaweni zonke ngasikhathi sinye so nxa umoya engcwele engafi ephila phakade esiba khona endaweni zonke ngasikhathi sinye engumnini lwazi lonke kuthi uthi uNkulunkulu ngokugcweleyo ungakakujiyi mfundisi ukwathinta indaba eqhakathekileyo yokuthi umoya engcwele ubizwa ngumsebenzi kunjalo umsebenzi kaJesu lapha emhlabeni wayengeke agcwala indawo yonke kunjalo wayesePalestine ngaleso sikhathi kunjalo kodwa umoya engcwele sikhuluma silapha indawo yonke kunjalo wona lumhlaba kunjalo akula ndawo lapho angekho abantu bonke laba yi8 billion ingaki yeah, more than 8 billion more than 8 billion abantu abakhona emhlabeni umoya engcwele ulendonsela kibo bonke CK siyabonga mfundisi singakayigcini uJobe ngu33 verse ngelika 4 ithi yona ke umoya kaNkuluNkulu wangenza lokuphefumula kukaSomandla kwanginika ukuphila ngamanye amazwi umoya oyingcwele usinika impilo uqhakathekile ukuze sibe ngabaphilayo siyawudinga umoya oyingcwele izimilo lezi zonke ezizithintayo zonke lezi mfundisi izimilo zikaNkuluNkulu ubaba uNkulunkulu umoya oyingcwele kusivezela ukuthi ulezimilo ezifana nalezi kaNkuluNkulu kabajiyana siyabonga mbona sesizamile ukuyichaya kodwa ngiyazi ukuthi indaba ehluphayo kaMngcwele mfundisi oBhule uncane singakavali engingakutsho ukuthi ukuzwisisa ngomoya oyingcwele kuqhakathekile ikakhulu ensukwini zokugcina ngoba kule mimoya eminingi ekuthiwa ngomoya oyingcwele kodwa engayisiyo kodwa lapha siyakuveza ukuthi umoya oyingcwele weqiniso unguNkulunkulu ngokugcweleyo balalela sidibaneni kuvikelizayo sikhiwa indaba abafundisi abachukana layo izazivuthwe kuvikelizayo sizayiphinda njalo sikhangele indaba kamoya oyingcwele iqhakathekile encwadini kaSambulo yibo moya bayisikhombisa abahamba emhlabeni uphelele kaswelanga lutho unguNkulunkulu njengoNkulunkulu Baba loNkulunkulu Indodana uvumele ongayidabukisi inhliziyo kamoya oyingcwele kasidibane njalo kuvikelizayo ngesikhathi esifananayo endaweni efananayo inkosi belane siyabonga